салом бинандагони азиз, барномаи зиндагӣ бе ковид меҳмони хонадони ҳар яки шумо аст ва дӯстони гироми қадр, аз замоне ки бемории коронавируси нави ковид-19 дар дунё пайдо шуд, ҷаҳон дар лобалои ин беморӣ бисёр ба мушкилиҳои ҷиддӣ мувоҷеҳ шуд ва ҳайати эҷоди телевизиони танин низ тасмим гирифт ки як барномаи вижа дар ин бора таҳия кунад ва силсила барномаҳои мо таҳия шуда истодааст. дӯстони гироми қадр, барномаи имрӯзаи мо дар мавзӯи поккорӣ ё худ дезинфексия бахшида шудааст ва дар меҳмонии мо ҳузур доранд инҷо таҳмина усмонова, мудири шӯъбаи эпидемиологии маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд. меҳмони барномаро нахуст барои қабули давати мо нихтараш хушомадед мегӯем ба барнома ва дӯстони азиз, дар оғози барнома як мурур мекунем ба омори интиқолу паҳншавии бемории коронавирус дар Тоҷикистон ва дунё. хуб дӯстони гироми қадр, инҷо мо дар бораи вазъи паҳншавии бемории коронавируси нави ковид-19 дар Тоҷикистон ва ҳамчунин дар дунё хуб маълумот пайдо кардем ва бино ба маълумоте ки инҷо дар экранҳои мо падидор шуд, беш аз 74% беморони гирифтори ковид-19 дар Тоҷикистон аллакай шифо ёфтаанд. аммо ин ҳанӯз маънои онро надорад ки мо фориғбол бошем ва қоидаҳои беҳдоштро сарфи назар карда бе риояи қоидаҳои беҳдошт ва ҳамчунин бе риояи масофаи иҷтимоӣ ва гузашта аз ин бе поккорӣ зиндагии ҳамарӯзаро идома диҳем. биёед маълима бевосита ба мавзӯъ мегузарем. то ба имрӯз дар шаҳри Хуҷанд барои пешгирии интиқолу паҳншавии ковид-19 чӣ поккориҳое анҷом ёфт ва ин поккориҳо дар чанд марҳала сурат гирифт? дар ҳақиқат аз рӯзе ки аз 30 апрели соли 2020 дар Тоҷикистон нахуст бемороне ки бо ковид буданд ба қайд гирифта шуданд аз тарафи маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд, он чораҷӯиҳое ки бевосита то ин дам ҳам карда мешуданд, яъне гузарондани корҳои безараргардонӣ якчанд маротиба ҷоннок карда шуданд барои он ки интиқоли ин беморӣ асосан аз ҷои ифлосӣ ин вирус мебошад ва ин на танҳо коронавирус, дигар намуди вирусҳое ки ба монанди ҳам зардпарвинҳо ё ин ки дигар бактерияҳо, микробҳое ки аз ифлосӣ аз як шахс ба шахси дигар ё ин ки аз ҷойҳои нопок ба инсон мегузарад ва манбаи беморӣ шуда метавонад, мо корҳоро нисбати ин микробҳо ва вирусҳо ҷоннок кардем. аз тарафи марказ ҳамчунин бо якҷоягӣ дар асоси ситоди шаҳрие ки бевосита роҳбари он раиси шаҳр муҳтарам Маъруф Муҳаммадзода мебошанд, дар асоси дастуру супоришҳои он кас тамоми он сохторҳое ки ҳам сохторҳои оташхомӯшкунӣ, ҳам кумитаи ҳолатҳои фавқулода, нақлиёти махсуси санитарӣ ва корхонаи худмаблағгузори дезинфексионӣ шабонарӯзӣ, яъне дар давоми 24 соат тамоми шаҳрро безараргардонӣ гузаронданд. ҳамчунин дар асоси он хабарномаҳое ки аз марказҳои саломатии шаҳрӣ ва ҳамчунин он беморхонаҳое ки дар он ҷо беморон бистарӣ карда шуданд, хабарномаҳо ба шӯъбаи эпидемиологии марказ дастрас карда мешавад ва дар асоси ин хабарномаҳо хонаводанои ҳар як он шахсоне ки бо илтиҳоби шуши атипикӣ, яъне новобаста аз он ки дар онҳо коронавирус тасдиқи худро ёфт ё наёфт, аз тарафи кормандони марказ безарар карда шуданд. Инчунин он ҷойҳое ки серодам бошад ба монанди марказҳои савдо, бозорҳо, кӯчаву хиёбонҳо, гулгаштҳо ва он ҷойҳои дамгирӣ ба монанди боғи Камоли Хуҷандӣ, Абу Маҳмуди Хуҷандӣ, умуман ҷойҳое ки
дар истгоҳҳо дар ҳамаи он ҷойҳо шабонарӯзӣ асосан кормандон кор кардан вақти шабона вақте ки кам одам аст аллакай тамоми ҷойҳоро безарар гардониданд ва чӣ хеле ки шумо гуфтед безараргардонӣ ин ягона роҳи кам кардан ё несту нобуд кардани ин беморӣ намебошад. Бале. Хуб, ташаккури зиёд мегӯем. Рости дар идома қайд кардани будам ки шаҳри Хуҷанд ки асосан аз биноҳои баландошона иборат аст ва табиӣ аст ки чун маркази вилоят марказҳои маишӣ марказҳои хизматрасонӣ хеле зиёд ҳастанд ва тибқи хуб қарори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба муқобила ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии COVID-19 аст, агар иштибоҳ накунам аз 20 июн хуб дигар марказҳои хизматрасонӣ ва хуб корхонаҳо муассисаҳо ки як муддат фаъолияташон қатъ гардида буд аз нав ба кор оғоз карданд ва як андоза хуб кори хуб маркази назорати давлатии санитария эпидемиологии шаҳр низ душвор гардид ба хотире ки ҷое ки инсон зиёд аст масалан албаски барангезандаи асосии ин беморӣ худи инсон аст ҷое ки рафту омади инсонҳо зиёд ҳастанд табиӣ аст ки эҳтимоли паҳншавию интиқоли беморӣ бештар мешавад ва хуб ҳамин поккории биноҳо чӣ тавр сурат мегирад ва гузашта аз ин ман инҷо беҷиз нест ки хуб дар бораи ба фаъолият оғоз кардани корхонаҳо таъкид кардам оё корхонаҳо муассисаҳо ва ташкилотҳо бозорҳо бевосита аз ҷониби маркази назорати давлатии санитария эпидемиологӣ хуб поккорӣ карда мешавад ва агар ҳа дар чанд вақт як маротиба яъне як хуб нақшаи муайян дорад ки оё ки марказ масалан ҳамарӯза шояд дар як ҳафта 2-3 маротиба ҳамин корҳои поккорӣ худ дезинфексия мегузаронад. Аз тарафи сардухтури давлатии санитарияи эпидемиологии шаҳри Хуҷанд ба тамоми он иншоотҳои зери назоратие ки новаста аз шакли моликият дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд фаъолият мебаранд пешниҳоди санитарию эпидемиологӣ дода шудааст. Яъне ки дар ин пешниҳод дарҷ карда шудааст ки дар кадом ҳолат иншоотҳои зери назоратӣ ҳуқуқи фаъолият бурданро дар мавсими пандемия доранд. Яъне ки сар карда аз даромадгоҳ онҳо бояд дар назди даромадгоҳи худ монеаи безараргардонӣ яъне ки ба забони русӣ дезбарьер мегӯям анаминро бояд дошта бошанд. Яъне ки монеаҳои безараргардонӣ он маҳлулҳое ки бо маҳлулҳое ки хлордор мебошанд дар назди даромадгоҳ бояд дар ягон лахта онро тарк карда бояд ки гузошта шуда бошад ва ҳамчунин масофаи байни муошират яъне фосилаи байни мизоҷон бояд риоя карда шавад дар вақти даромадан ба масалан гирии марказҳои савдо ё ин ки муассисаҳои тиббӣ ҳатман бояд аз чен кардани ҳарорати бадан бо ҳароратсанҷи фосилавӣ муайян карда шавад. Ҳамчунин безараргардонии дастон ба воситаи антисептикҳо бояд ки ин бандҳои асосии пешниҳоди санитарии эпидемиологӣ мебошад ки ҳар як иншоот бояд онро риоя кунад. Аз ҳамон рӯзе ки аз 15 июн соли 2020 тибқи протоколи ситоди ҷумҳуриявӣ аллакай ба иншоотҳо иҷозати фаъолият дода шуд сар карда аз маркази назорати давлатии санитария эпидемиологӣ кумитаи кор бо ҷавонон кумитаи кор бо занон умуман тамоми фаъолоне ки сохтори фаъолони шаҳрро ташкил медиҳанд ҳамаи онҳо сарҷамъ шуда барои гузарондани корҳои фаҳмондидаҳӣ ба ҳар як муассисаҳои савдо марказҳои савдо ва ҳамчунин ба кӯчаву гулгаштҳо ба боғҳо рафта корҳои фаҳмондиро гузаронда истоданд. Лекин бо вуҷуди ин ҳастанд бархе аз шаҳрвандоне ки дар вақти омадани анамин гурӯҳҳои корӣ онҳо кори худро хуб ба роҳ мемонанд ва дар вақти рафтан боз ба ҳолати пешина бармегарданд. Барои ҳамин гуфтанием ки ҳар як он мизоҷ ё ин ки шаҳрванде ки ба маркази савдо ворид мешавад ё ин ки ба нуқтаҳои хизматрасонии маишӣ ба монанди сартарошхонаҳо ё ин ки дигар ҷойҳо ворид мешавад ҳар як шахс метавонад нисбати саломатии худ бетараф набошад ва ҳамчунин метавонад талаб кунад ки онро аз антисептик истифода баранд ё ин ки ҳарорати баданро бояд чен кунанд. Хуб мешуд ки агар ҳама каса ҳам мизоҷ ҳам фурӯшанда бо як
маром агар нисбати пешгирӣ бале эҳсоси масъулият нисбати бемории коронавирус ҳис мекарданд, пеши роҳи инро гирифтан осонтар мешуд. Лекин ҳоло ҳам чӣ хеле ки дида истодаем аз расонаҳои хабарӣ, дар дигар давлатҳои ҳамсоя аллакай мавҷи дуюми сарзаниши, яъне ки хуруҷи ин беморӣ рафта истодааст ва ин аз эҳтимол дур нест ки танҳо бо гузарондани корҳои безараргардонӣ ё ин ки як-ду нафаре ки онро риоя мекунанд, қоидаи шустани дастон ё ин ки фосилаи муоширатро риоя мекунанд, пеши роҳи ин бемориро гирем. Аз ин лиҳоз мо набояд ки ҳушёриро аз даст диҳем, набояд ки ин вирус ба ҳеҷ куҷо нест нашудааст ҳоло, агар ки нест мешуд дар дигар давлатҳое ки абадқудрат мебошанду дар он ҷойҳо нест мешуд ин вирус. Ва бо вуҷуди ин мо бояд ки ҳамарӯза, ҳамасоат бар муқобили ин вирус мубориза барем. Хуб, ташаккури зиёд муаллима. Инҷо хуб самти суҳбатам анда ки дигар шуд, ман дар бораи корҳои поккорӣ гуфтам, лекин шумо доим ба хуб маъракаҳои фаҳмондагии бештар ҳарф задед. Хуб, корҳои поккорӣ дар марказҳои хизматрасонӣ, дар марказҳои меишӣ, хуб дар чанд вақт аз рӯи кадом як режим муайян ҳаст ки рӯзе, яъне ки чӣ хеле ки ман дар аввали суханам гуфтам, яъне дар асоси он пешниҳоди санитарии эпидемиологӣ аз тарафи сардухтури марказ ба тамоми иншоотҳои зери назорати равона карда шудааст. Яке аз бандҳои ин аз он аст ки рӯзи 3 маротиба ҳар як роҳбарияти муассиса вазифадор аст ки тамоми корҳои поккориро дар муассисаи худ гузаронад. новобаста аз он ки масалан аз тарафи маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии албатта онҳо ҳафтае як маротиба меояд ё ин ки ба 10 рӯз як маротиба меояд. ҳар як муассиса вазифадор аст ки муассисаи худро рӯзи 3 маротиба бо истифода аз маҳлулҳои безараргардонии маҳлули хлордори 1% бояд ки безарар кунад. Хуб, поккорӣ дар хиёбону кӯчаҳо чӣ гуна сурат мегирад? Поккорӣ дар хиёбону кӯчаҳо дар асоси нақша, яъне ки аз рӯи харитаи шаҳри Хуҷанд дар рӯи мизи кории мо ҳамарӯза аст. Аз рӯи харита мо тақсимот кардагӣ ҳар як кӯчаву хиёбонҳоро, чӣ хеле ки гуфтам, дар сарҷамъии тамоми сохторҳои ки онҳо фаъолона дар ҳамин корҳои безараргардонӣ фаъолият бурда истоданд, мо дар асоси нақша, яъне ки дар асоси ҳамин харитаи шаҳри Хуҷанд ҳафтае як маротиба ба ҳамин рост меояд. Яъне ки масалан агар марказҳои саломатие ки дар онҷо дар ҳамин вақти пандемия муроҷиати шаҳрвандон бисёр шуд, ғайр аз оне ки аз тарафи кормандони марказҳои саломатӣ ҳамарӯза безарар карда мешаванд, аз тарафи кормандони маркази мо ҳафтае як маротиба тамоми марказ ба пуррагӣ безарар карда шуд. Ва ҳамчунин шумо нисбати биноҳои истиқоматии баландошёна гуфтед. Биноҳои баландошёна низ дар асоси ҳамин харитаи шаҳри Хуҷанд, яъне ки маҳалла ба маҳалла ва микроноҳия ба микроноҳия тақсимот карда шудааст, ҳам аз тарафи марказ, ҳам аз тарафи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ки онҳо бевосита бо мо ҳамкорӣ карда истоданд, ба пуррагӣ безарар карда шуда истодааст. Ва инчунин он шахсоне ки метавонанд дар он микроноҳияҳо ягон адад беморӣ ба қайд гирифта нашудааст, ё ин ки дар ҳамин масалан подъезд дар даромадгоҳҳо агар ба қайд беморӣ ба қайд гирифта нашуда бошад, онҳо метавонанд аз ҳисоби баҳри пешгирии ин беморӣ ба корхонаи худмаблағгузории дезинфексионӣ муроҷиат кунанд, то ин ки онҳо омада ин даромадгоҳҳоро безарар мекардонанд. То имрӯз аз тарафи марказ зиёда аз 2 миллион метри мураббаъ тамоми шаҳри Хуҷанд безарар карда шуд ва зиёда аз 17 тонн маҳлулҳои безараргардонӣ барои ин корҳо сарф карда шуд дар миқёси шаҳри Хуҷанд. Хуб, саломат бошед. Ташаккури зиёд мегӯем. Инҷо ҳамкорони мо як гузорише омода карданд. Ҳоло бо ҳамин гузоришро мебинем, пас аз он бармегардем ба асли масъала ва мавзӯъро бо шумо идома медиҳем. ин шахс Фаррух Тоҷибоев мебошад. ӯ тӯли 15 сол инҷониб дар маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Хуҷанд фаъолият мебарад. мудири шӯъбаи безараргардонӣ мегӯяд баъди тасдиқ гардидани вуҷуди коронавирус дар кишвар фаъолияти онҳо зиёдтар гардид. баъд аз он ки ҳамин бемори коронавирус COVID-19 муайян шуд, аз ҳамон рӯз ҳақиқат мо безараргардониро оғоз карда то ҳоле ин
корҳои пешгирикунанда ҳар рӯза шуда истодааст. خب چی بینید بلند آسیان بیناها باشد، خب بیناهای استقامتی باشد، خب مرکزهای سلامتی باشد. ما از روی نقشه تحقیق شده هر روز کارهای بی‌ضررگردانی دوام داده ایستادیم. مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر خوجند در طول نزدیک 2 ماه برای بی‌ضررگردانی 17 تن محلول گیپخلورید ناتری صرف کرده است. بجز این مرکز طبق دستور رهبری ستاد اوید به پیشگیری کرونا ویروس در شهر خوجند دیگر مقامات ها از آن جمله کمیته حالتهای فوق‌العاده، اکولوژیا و دیگر ساختارها با بی‌ضررگردانی مؤسسه‌های طبی، مکان‌های سیرآدم، گلگشت‌ها، بازارها و محله‌ها مشغول شدند. عموما همین محلولی که ما زدیم این همون فایز است که برای بیماری انیق شده است. این ما می‌دونیم همون وقت منزد دوست که وقتی که من مردم خودش علاقه کم آویدگی شونده مثلا این وقتی علاقه به وقتی شب زدوسیم که تا این درجه به مردم اگه زیان هم نکند به کودکان هم باشد. اصلا این سبب ما همین بی‌ضررگردانی اساساً تعریف شب بکدوسیم. ما از مردم اطراف پرسان شدیم که آیا محلی شما را بی‌ضرر کردند؟ جواب ها گوناگون بود. حتی بعضی ها گفتند پاکسازی را تنها از آینه نیلگون دیدند. یگان بار نکردم. در تلویزیون نشون میدن که فاکس میکنن. کدام محله؟ سیچو. ندیدید یگان بار. یگان بار ندیدم. دیگه خودمون ما پول پرداخت کردیم. 3 بار 4 بار کردیم. آفادیزدو کردیم. آفادیزدو کردیم. اطرافه ندیدیم ما. مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر خوجند مکانهایی که از جانب مؤسسه‌های طبی با خبرنامه فوری معین می شود به ضرر می گردانند. خوب بینندگان عزیز اینجا یک گزارش با هم تماشا کردیم و راستی معلم عزیز اینجا در گزارش نظر ساکنان هم بود و بعضی ها نیخترش ادعا دارند که خب تا این زمان محل استقامتی آنها از جانب مرکز یا شاید دیگر نهادهای داخلدار که با مرکز به واسطه همکاری دارند به ضرر پاککاری نشده است، دزینفکسیون نشده است. خب در آغاز صحبت شما قید کردید که اگر در آن منطقه بیماری کووید 19 به قید گرفته شده نباشد آنها می توانند به طور خود مبلغ گذاری از جانب کارخانه خودمبلغ‌گذاری دزینفکسیونی خب کارهای پاککاری انجام دهند. راستی در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در شبکه اجتماعی فیسبوک بین ساکنان شهر بعضی از خب نگرانی ها هست از جمله در مورد آنکه گویا در منطقه های آنها در محل زیستی آنها کارهای پاککاری از به طور پولکی و پولکی مجبوری انجام داده می شود. بسیار میخواستم به همین مسئله اگر روشنی اندازید و تا کجا این خب ادعاها اساس دارند. آیا در واقع کارهای پاککاری به طور مجبوری پولکی انجام داده می شود؟ کمی باشد هم با یک اندازه گپی شما هم درست است، گپی مردم هم درست است. از چی سبب؟ اصلا وظیفه اساسی مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر خوجند و هم پیشگیری هم باشد و هم بهری پهن نگشتن این بیماری روانه کرده شده است. یعنی در آن جاهایی که ما احتمالاً گمان بر میکنیم که در آنجا بیماری سیرویتی هست یا اینکه وقتی که بیماری سیرویتی تصدیق خود را مییابد حتما از مرکزهای سلامتی شهری و هم بیمارخانه‌ای که در محیط شهر خوجند موجود می باشند از آن جاها با عنوان مرکز ما خبرنامه فوری وارد می شود و در اساس فرمایش وزارت تندرستی تحت رقم 133 در اساس خبرنامه فوری که وارد می شود از طرف شعبه بی‌ضررگردانی مرکز حتما خانواده این شخصان آن جاهایی که آنها فعالیت میبرند یا اینکه به مکتب میروند به کودکستان میروند آنها باید که بی‌ضرر کرده شود و از سبب آنی که این پاندمی علاقه جهانی شد و تمام آن مقامات هایی که فعالیت میبرند همه را سرجم کرده ما وادار شدیم که همین کارهای بی‌ضررگردانی رو پروفیلاکتیکی را هم نیز گذرانیم. در شهر خوجند مؤسسه خودمبلغ‌گذاری دزینفکسیونی فعالیت میبرد که آنها به طور پولکی یعنی به اهالی خدمت میرسانند. آن درآمدگاه ها آن میکروناحیه هایی که میخواهند نسبت سلامتی خود بی‌طرف نباشند آنها میتوانند به این مرکز مراجعت کرده از خدمت آنها استفاده برند. و
тарафи дигари масъала он аст ки бисёри мардум рӯзона кор меранд ба он даромадгоҳое ки кормандони мо рафта бо воситаи анамин таҷҳизоте ки ҳозир дар навор дидем автомакс мегӯянд безарар карда мебараванд бисёри аҳолӣ дар кор ба онҳо дида ҳам наметавонанд ин чизро маҳлул ки маҳлули безараргардони хлордор мебошад вай давоми ним соат аллакай ба бухор шуда аллакай таърии он гум мешавад ва якбора боз як нуқтаро бояд ки дар ҳамин ҷо қайд кунам ин чиз тамоми мардум мегӯянд безарар намекунанд дига кор намекунанд лекин вақте ки ба ҳамин бовар кунед даромадгоҳҳо мераванд кормандони мо аз ифлосии вай даромадгоҳҳо одам шарм мекунанд даромадгоҳҳои биноҳои истиқоматие ки тамоми сокинони шаҳри хуҷанд на ҳамаш лекин ҳастанд ҳама хел даромадгоҳҳое ки дар он ҷо ифлосӣ бисёр аст новобаста аз он ки вақте ки мо рафта он ҷо безарар мегардонем лекин мо шустану рӯфтану ё ин ки бо тариқи собун шустанро намекунем мо фақат безарар мегардонем анакнун худатон фикр кунед ки вақте ки даромадгоҳ худаш ифлос аст дар бораи кадом безараргардонӣ сухан рафтанаш мумкин вақте ки ҳар як шаҳрванди шаҳри хуҷанд нисбати саломатии худ нисбати даромадгоҳи худ бетараф мебошад барои чи бо 100 нафар ё ин ки 50 нафар корманде ки дар маркази назорати давлатӣ фаъолият мебаранд талаб мекунанд ки қариби 200 000 аҳолии шаҳри хуҷандро ҳар як хонаводаи онҳоро бояд ки рафта мо безарар кунем барои ҳамин ман гуфтам дар аввали суханам ки бояд ки мо дар ин ҷо дутарафа корбарӣ кунем ҳам аз тарафи марказ ҳам аз тарафи худи аҳолӣ хуб мешуд ки мана ҳозир дар ҳамин фейсбук ҳам дида истодем ки бисёри маҳаллаҳо аллакай шанбегиҳои худро гузаронида истодаанд тозакорӣ карда истоданд бо вуҷуди ин бо дастгирии раиси шаҳр муҳтарам маъруф муҳаммадзода ба тамоми 22 адад маҳаллаҳое ки дар ҳудуди шаҳри хуҷанд анамин автомакс харидорӣ карда тӯҳфа карда шуд ба онҳо то ин ки онҳо метавонанд аз қувваи ҷавононе ки дар ҳамин маҳалла ҳаст аз он шахсоне ки дар ягон ҷо фаъолият намебаранду хонашин ё ин ки бекор мебошанд барои саломатии худ анамин маҳаллаҳои худро безарар гардонанд ғайр аз ин аз фурсати муносиб истифода бурда бисёр шаҳрвандоне пайдо шуданд ки мо дар он ҷо ҳам дар расонаҳои интернетӣ бохабар шудем ки рақамҳои телефонии худро дода ё ин ки дар даромадгоҳҳо аллакай часпонида мондиянд ки мо ҳамин корҳои безараргардониро мекунем гуфта бале хизматрасониҳои пулакӣ манзури шумо бале хизматрасониҳои пулакӣ яъне ки онҳо рақами телефонро медиҳанд омада мекунанд ва буд ҳолатҳое ҳам ки вақте ки мо дар натиҷаи гузаронидани тадқиқотҳои эпидемиологӣ муайян кардем аз тарафи бархе аз раисони маҳаллаҳо тариқи ҷамъ кардани маблағи муайян баҳри безараргардонӣ ин корҳорам шуд вақте ки гуфтанд ки аз тарафи маркази назорати давлатӣ санитарии эпидемиологӣ омада безарар мекунанд аслан хизматрасонии мо ройгон мебошад барое ки ҳамаи он маводҳои безараргардоние ки мо харидорӣ кардем ин аз тарафи бевосита дастгирии раиси шаҳр раиси видоят умуман мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ дастгирӣ карда шудааст ва мо ҳуқуқи тариқи пулакӣ хизматрасониро надорем яъне буданд ҳолатҳое ки дар ҳақиқат ҳам ба расонаи 511 вазорати тандурустӣ ҳам ба мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ муроҷиат карданд аҳолӣ ки аз тарафи кӯтоҳ карда гӯем сес омада пулакӣ хизмат расонида он овозҳое ки гӯё ки маҷбурӣ аст ин асос надорад асос надорад маҷбурӣ мо фақат мекунем он шахсоне ки дар хонаводаашон беморӣ ба қайд гирифта шуд он ҳам пулакӣ аст ё ки ройгон ройгон онҳое ки хуб ба қайд гирифта мешавад илтиҳоби шуш илтиҳоби роҳҳои нафас ба қайд гирифта шуд мо онҳоро тариқи ройгон безарар мекунем лекин дар ҳамин ҳолат ҳам ҳастанд он оилаҳое ки намегузоранд ки ба хонаводанашон дароем иҷозат ҳам намедиҳанд ё ки мегӯянд ки мо худамо мекунем дар хона мо ҳеҷ кас нест мо худамо тамоми корҳои безараргардониро мегузаронем
خب تشکر زیاد میگیم و در واقع بینندگان عزیز مبارزه با کووید 19 برای پیشگیری پهنشوی انتقال آن خب مسئولیت طرفین را تقاضا میکند، نه تنها مقامات های داخلدار دولتی که در این سمت فعالیت میکنند، همچنین هر یکی ما باید مسئولیت احساس کنیم. پاککاری بناهای استقامتی از روی کدام قاعده صورت میگیرد؟ خب شاید یگان طلبات های معینی هستند که پس از پاککاری یک مدت باید ساکنان اون بنا به همانجا وارد نشوند و یا شاید همون بنای استقامتی یک مدت خب میگویند شاید شمال میدهند اون بنا رو، از روی کدام قاعده های معیارها صورت میگیرد؟ عموما کارهای بی‌ضررگردانی این از استفاده از محلول‌های بی‌ضررگردانی خلوردار استفاده میبرد. خلور چه خیلی که همه میدونید این محلول کیمیایی میباشد، یعنی که در وقت نفس کشیدن و میتواند راه‌های نفس را خلالدار کند، یعنی که با یگان بیماری مثلا آلرژی آورده رساند. از این لحاظ وقتی که ما خانه ها رو بی‌ضرر میگردانیم، بعد از بی‌ضررگردانی حتما باید تمام شخصانی که در خانه هستند دوام 1 ساعت و بیرون برآمده ایستند یا به دیگر خانه درآیند تا اینکه خلور آن میکروب و ویروس هایی که در همین خانه هست باید که نابود سازد. خب پس از انجام دادن کارهای پاککاری در بناهای استقامتی در خانه ها، خب در حوله ها، محلول خلور منظور من به همونجا پوشیده می شود، برای سلامتی کودکان ضرر ندارد؟ مقصد شاید یگان روی یگان اشیا ها، روی یگان خب محصولات استفاده شونده خلور پوشیده می شود و هنگام استفاده کردن و استعمال اون احتمال است به خب سلامتی همان کودکان خانه ضرر خطر ایجاد. البته اون شخصانی که کارمندانی که برای بی‌ضررگردانی روانه کرده میشوند آنها حتما از قاعده های گذراندن کارهای بی‌ضررگردانی در منطقه ها رو دارند. و دومش این که خیلی که من گفتم خلور این محلول کیمیایی می باشد. البته وقتی که فاصله بین انمی بی‌ضررگردانی رو رعایت نمی کنید احتمالیتی ضرر کردن رو دارد، ولی وقتی که ما علاقه دوام 1 ساعت در این خاندان نیستیم، بعد از آن هوای واسکنی خانه را میگذرانیم با کودکان ضرر ندارد. خب تشکر زیاد. بینندگان عزیز برنامه ما ادامه دارد. خاطررسانی میکنیم به برنامه امروزی ما در موضوع پاککاری خود دزینفکسیا اصول های خب درستی پاککاری و عزیزان دل در مهمانی امروزی ما حضور دارند. اینجا خب مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند خب تهمینه عثمانووا. عزیزان دل اینجا در توسط شبکه‌های اجتماعی ما قبلا این موضوع رو مطرح کرده بودیم و بعضی از سوال و پیشنهادها از جانب ساکنان نیز خب پیشنهاد شده بود. ما حتما اون سوال‌ها رو به نوبت منظور کرده ایستادیم و مهمون برنامه. خب اینجا معلومه شما درباره خب فاصله بین پاککاری کردن دزینفکسیا گفتید. باید که یک بنای استقامتی در مدت چند روز همین کارهای پاککاری رو تکرار کنه؟ عموما در هر یک خانواده بله هر یک خانواده چه خیلی که من گفتم میتواند خودش از همین پاککاری ها یعنی بی‌ضررگردانی استفاده برد. همه روزه میتواند همه روزه میتواند استفاده برد. مثلا ضروریات نیست که محض از محلول های خلورداری که در عذر بینیم علاقه در نزد درآمدگاه هر یک مرکز های سودا خلور گفته نوشته موندن که در دیگر مؤسسه ها علاقه فروش خلور براه مان داشته، ضرورت این رو ندارد. ما میتوانیم از محلول‌های صابون‌آب، از محلول‌های اسپریتدار استفاده بریم. همچنین از بلیزنه میگویند بلیزنه محلول‌هایی که در ترکیب آن هم خلور هست. میتوانیم یک پیوله رو گیریم یا اینکه یک استکان رو گرفته با یکان 5 لیتر آب گرفته همراه کرده استفاده برده ما میتوانیم کارهای بی‌ضررگردانی رو در خانواده خود کنیم. یعنی به طور خود ساخت انجام دهیم. بله، ضروریتی دعوت کردنی دیگر مقامات ها در اینجا نیست و همه روزه می توانیم برای که از هر یک خانواده اقلا 1 نفر هر روز به کوچه برآمده می آید برای خرید کردن یا اینکه به کار می رود. وقتی که می آید از کوچه احتمالاتی و یعنی که انتقال دهنده این بیماری باشد. برای همین در وقتی در آمدن در نزد در می توانیم از محلول های آنتی سپتیکی استفاده بریم تا اینکه
безарар гардонем, яъне ки роҳи пахшшавии ин бемориро гирем ва ҳамчунин ҳар як хонаванд вода метавонад дар назди даромадгоҳи худ бо истифода аз маҳлулҳои хлордор ки чӣ хеле ки гуфтам ё билизна ё ин ки масалан дигар маҳлулҳо метавонад дар назди даромадгоҳи худ амин латтаро тарк карда гузорад барое ки аз берун бо пойафзоли ифлос ба хона ворид нашаванд. хуб бинандагони азиз тавре ки инҷо меҳмони барнома қайд карданд ба ҷуз он ки имрӯз аз ҷониби сохторҳои безараргардонӣ корҳои поккорӣ анҷом дода мешавад ҳар як шаҳрванд низ метавонад бевосита худ корҳои поккорӣ дар хона ва ё ки дар кӯча дар маҳалли истиқомат анҷом диҳад. хуб инҷо маслиҳатҳои меҳмони барномаро бевосита шунидем барои безараргардонӣ ва ё хуб поккорӣ аз паҳншавии COVID-19. дӯстони гироми қадр инҷо ҳамкорони мо як пурсиши афкор байни мардум гузарониданд оид ба хуб корҳои поккорӣ дар маҳалли истиқомати онҳо. биёед бо ҳам ин пурсиши афкорро мебинем, пас аз он бармегардем ба асли масъала ва мавзӯъро бо шумо идома медиҳем. کدام محله؟ سایه میکردم کوچی نه هم تو محله ما کردن خودمو پول جمع کرده دادی کردگی هم میکنن کدام ناحیه؟ میکنن جماعتی یوه میکنن محله ما کدیکشان نه کوچی شهر خوجان کوچی چپورک ها کدام کدام وقت؟ 12 میکرویون دومی چورده دزینفکسیون کردن یک دو بار دیدم. کدام وقت؟ محله؟ محلی 20 دوم 78. کدومی؟ کدام محله؟ محله این پنجشنبه. کدام محله؟ 18 دزینفکسیون کرده بودن. خیلی کی دیده گی بودم. نامش گیدرخلرید ناتری یک همسایه ما همونجا را دزینفکسیون کرده بودن. همسایت هم اونجا کار میکنن؟ همسایه ما در حکومت در خیال من کار میکنن و تا حال کارگر ایستادم. خود شما چی خانه‌تان یگان بود؟ ها البته کدوسی چه؟ پدری من در областной сессии вилоят кор мекунанд. ҳамон кас маҳлули хлор ёфта додан. хонума работ карда местем. ما هم خودمون اجرا دائما وکیل میستیم هم محله خودمون دامکومی محله مبلغ جمع کرده هر ما دائما هم تازه کردیم سوالش در نظر با واسطه محلول خلور آب میگن گیپرخلورید ناتری با واسطه همون در پیش دامنه همون خانه موندگی هستند و همون دست کپاکی که همونجا هست لیفت که ما استفاده می‌کنیم ما همونجا شامل می‌کنیم. خانه خودمون خانه هر یک خانه با دزینفکسیون شخصی هم گرفته ماندیم بود دزینفکسیون کردیم. چقدر دزینفکسیون کردید خانه‌تان؟ از زمین پسرشم وای با کار میکنه چی با میلیسیا با وای آورده من یک آدم که تو صحبت کرده استفاده من وای خواهد تازه کردن. خود شما چه یگان بار خانه‌تان دزینفکسیون کرده؟ نه конечно هر روز میکنیم در میست که میشیم همه جا хуб бинандагони азиз барномаи идома дорад ва рости инҷо муаллими азиз ман вақте ки аз апрос бардошт кардем хуб нафароне ки гуфтанд хуб маҳалли зисти моро маҳалли истиқомати моро поккорӣ карданд аксарият дар охир қайд карданд ки гӯё ки фарзандонашон дар ягон сохтор кор мекунанд дар ягон шохаи хуб мақомоти ҷои ҳокимияти давлатии шаҳр кор мекунанд ва як андоза ман нигарон шудам аз ин то куҷо ҳамин чиз дуруст аст оё хуб ҳатто дар ҳамин кор ҳам хуб ягон шиносбозӣ ҳаст ягон барои чӣ ба фикри ман дар инҷо шиносбозӣ нест. Дар инҷо он шахсоне ки дар ягон масалан гуфтанд ки дар маркази назорати давлати санитарии эпидемиологии вилоят фаъолият мекунанд ё ин ки дар ҳукумат фаъолият мебаранд ё ин ки малиса мебошанд ҳамаи ин сохторҳо аз ҳамин сар карда аз моҳи феврал вақте ки аллакай амин дар дигар давлатҳо аллакай ин беморӣ ба қайд гирифта шуда буду дар омадани он шахсоне ки берун аз ҳудуди тоҷикистон буданду ба воситаи тайёраҳо ё ба воситаи мошинҳо аз сарҳадҳои тоҷикистонро убур карданд ҳамаи ин мақомотҳое ки инҳо ҳозир кор мекунанд ҳамаи онҳо бохабар ҳастанд яъне ки мо сарҷамъона кор карда истодаем ва онҳо аллакай оқибати ин бемориро яъне роҳҳои сироятёбии ин бемориро нахстару хубтар медонанд. аз ин лиҳоз чӣ хеле ки мо дар аввали суҳбата мо гуфтем дар назди ҳар як марказҳои саломатӣ харидории маводҳои хлордор барои аҳолӣ дастрас аст. аз ин лиҳоз аз фаҳмиши оне ки онҳо бештар мефаҳманду
бештар бо ин сару кор кардаанд, барои ҳамин онҳо бисёртар бо безараргардонӣ машғул мебошанд. خب تشکر زیاد معلمه عزیز اینجا به من های صحبت میگیرم که آیسا وقتی که برای ما جدا شده بود به فرجام رسیده ایستاده است و در فرجام میخواستم از شما درباره محلول های آنتیسپتیکی که برای تازه کردن دستان اکثر وقت استفاده می شود پرسیده باشم چگونه محلول برای تازه کردن دست برای بی‌ضرر گرداندن دست از هر گونه ویروس ها خب بیشتر تاثیر دارد تاثیرناکتر است عموما اون محلول هایی که در آنجا در ترکیبش محلول سپیرتی دارد برای بی‌ضررگردانی دستان از طرف تشکیلات عمومی جهانی تندرستی توصیه داده می شود. لیکن همین رو باید گویم که بسیار بی‌ضررگردانی دستان با واسطه آنتیسپتیک ها خطر خود را نیز دارد. از این به که دستان را با صابون مشوییم. یعنی که اگر که شرایطی با صابون شستن نباشد ما میتوانیم از محلول‌های سپیرتدار استفاده بریم. سپیرت میتواند پوست دست را خشک کند. یعنی که وقتی که خشک میشد علاقه کفیدگی‌های پوست پیدا میشد و در کفیدگی‌های پوست علاقه این راه‌های وارد شوی میکروارگانیسم‌ها به پوست شده میتواند. از این لحاظ برخی از مردم همین سپیرت‌های حتی 96% رو گرفته دستان خود را بی‌ضرر میگردانند تا اینکه فایزناکی آن بلند است گفته لیکن این نادرست میباشد. از آنتیسپتیک هایی که علاقه این استحصال کننده های وطنی نیز بسیار خوب برای ماندند استحصال آنتیسپتیک ها را در آنجا در ترکیبش اقلا 60% باید که سپیرت داشته باشد باقی ماندهش از محلول گلیسرین که برای خشک کردن دستان خلل نمیرساند و پروکسید گیدروژن. یعنی که از ما میتوانیم خریداری کنیم یا اینکه ما میتوانیم در خانواده خودمان گرفته آن چیز را تیار کنیم. خوب بینندگان عزیز اینجا شنیدیم نظرهای معلم رو و در فرجام پیش از خداحافظی با شما بسیار میخواستم توصیه پیشنهاد و مصلحت‌های مفید معلم عزیز رو برای انجام دادن کارهای پاککاری چی پیشنهادها دارید توصیه‌ها دارید که برای خوب سد راهی انتقال و پهنشوی بیماری کووید 19 شدن مفید هستند. اساسی آن پیشنهادهایی که از طرف تشکیلات عمومی جهانی تندرستی برای اهالی تمام روی زمین پیشنهاد کرده می شود این رعایت حتمی گیگین شخصی یعنی که شستنی دستان دور داشتن یعنی که بهوده یا بیهوده به کوچه نبرآمدن دور گشتن از آن جایهایی که یعنی موضعهایی که در آنجا مقدار زیادی آدمان جمع می شوند برای که ما نمیدانیم هر یکی آنها در کدام حالتی بیماری یا اینکه صحت شوی یا اینکه صحت شوی قرار دارند. از این لحاظ استفاده نقاب ها نیز یک قاعده خود را دارد که نه زیاده از 2 ساعت ما باید آن را استفاده بریم بعد 2 ساعت ما باید آن را نو کنیم و همچنین بی‌ضررگردانی تمامی آن خانه‌ای که ما زندگی میکنیم برای که ویروس میتواند قابلیتی تا 4 ساعت 5 ساعت در جایهای هموار فعالناکی خود را نگاه می‌دارد و این آن توصیه هایی که بیشتر برای مردم توصیه کرده می شود. خوب تشکر زیاد معلم بار دیگر سپاس میگویم و عزیزان دل و دیده در مهمانی ما حضور داشتن اینجا مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر خوجند تهمینه عثمانوه. خوب عزیزان دل بار دیگر خاطررسان میکنیم بیش از 74% گرفتاران بیماری کووید 19 در تاجیکستان پورا شفا یافته به خانه‌هایشان مرخص کرده شدند. اما این هنوز معنای آن را ندارد که ما به احتیاطی کنیم و چاره‌های بهداشتی را صرف نظر نماییم. در همین جا با معلم خوب خداحافظی میکنیم. سلامت باشید. تشکری بی‌نظیر که اینجا خوب مصلحت‌های مفید خود را دریغ نداشتید برای بینندگان و برای آن که به مسئله‌های اینجا روشنی انداختید. برایتان بار دیگر سپاسگزارم. سلامت باشید. خوب بینندگان عزیز حالا ما با یک نفر در تماس میشویم که بعد از عهد کرونا ویروس با پاککاری در مقیاس شهر خوجند و اطراف آن مشغول است. خوجا دوران یحیایف حالا در خط علاقه با ما هستند که با دزینفکسیا یا خود پاککاری مشغول هستند. خوجا دوران سلام، ما رو میشنوید؟ سلام علیکم، روزتون بخیر باشد. بله میشنوم. چه خدمت؟ تشکر زیاد. سلامت باشید. خوجا دوران لطفاً میگفتید که از کی این جانب با پاککاری یا خود دزینفکسیا مشغول هستید؟ بله مشغول هستم. از
аз кай ин ҷониб ҳамин пешаро интихоб кардед? пеш аз касали омадан мо безараргардонӣ оғилхона молу хол ба гов гӯсфанд барои шукана дору мезадем. ҳички намедонист ки ҳамин касал меомад ба сари мо. ба ҳамин касал машғул шудем. Безараргардонии касал, пешгирии ҳамин коронавирус COVID-19 ҳозир дар айни ҳол кор кардастем. хуб, бисёр хуб. хоҷа Даврон, ҳаққи хизматрасонӣ ё худ ҳамон ҳақмузде ки шумо барои поккории хонаҳои шаҳрвандон анҷом медиҳед, вобаста ба хуб шояд масоҳат аст, вобаста бошад вазъи иҷтимоии ҳамон оила аст. Чӣ гуна аст? шарту шароити хона, шарту шароити ҳамин истиқоматкунандаи аҳолӣ ба нигоҳ карда. маъюб бошанд агар, пенсионер нафақахӯр бошанд агар, мо бепулам карда метем. Бепулам карда метем. аз рефизи давлати ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон шарту шароитро нигоҳ карда мо дастгирӣ мекунем. ҳатман дастгирӣ мекунем ки ҳамин касал ба сари мо набиёд, бисёртар нашаванд. хуб, ташаккури зиёд. хоҷа Даврон, ҳамин тариқ шумо гуфта метавонед ки хуб ҳақмузди ҳамарӯзаи шумо тахминан чанд сомониро ташкил медиҳад? Ба чанд сомонӣ баробар мешавад? аксарияту ҳастанд маҷбуран ҷойдан мешавад, телефон мекунанд худошон, мо ба муроҷиат мекунанд ки нахи хона истиқоматкунанда аст, ошиёна аст, даромадгоҳи ошиёна ё ин ки ҳавли истиқоматкунанда медон ҳамон ай 10 сомон сар мешавад то 40-50 сомона. хуб, дар як рӯз то чанд сомонӣ хуб ҳақмуз дар меёбед? як бори дигар такрор кунед. дар як рӯз то чанд сомонӣ хуб даромад кор мекунед аз пушти ҳамин пеша, аз пушти ҳамин касбатон? як рӯз ба даромад тахминан ҳамин баланди тахт коркардагиҳомо 50 сомон, 60 сомон мешавад. баъзе рӯзо мешавад, рӯзое ки мешавад бепулам масалан мерем майбо хонае ки маблағ надоранд, бепул мезанем, бемаблағ. хуб, ташаккури зиёд. хоҷа Даврон, барои безараргардонӣ ё худ поккорӣ аз кадом маҳлул истифода мекунед? гипохлорид кальсий, гипохлорид натрия, хлор ҳаст. хуб, саломат бошед хоҷа Даврон. бароятон дар корҳои поккорӣ барору комёбӣ таманно мекунем. бале, таманно мекунам. ташаккур. бинандагони азиз, фарҷоми барномаи зиндагӣ бе ковид аст. лутфан қоидаҳои беҳдоштиро риоя кунед, масофаи иҷтимоиро ҳатман риоя кунед, хонаҳои худро, маҳаллаи худро, манзили истиқоматии худро поккорӣ кунед ва худ атрофиёнро аз сироятёбӣ ба COVID-19 эмин нигоҳ доред. бинандагони азиз, пеш аз худоҳофизӣ бо шумо бароятон мавзӯи ояндаи барномаро матлаҳ месозем. мавзӯи ояндаи мо қоидаҳои шустани даст, пӯшидан ва кашидани ниқоби муҳофизатӣ. агар дар атрофи мавзӯи ояндаи мо ягон суол, пешниҳод ва ё гуфтаниҳое доред, лутфан ба рақами телефонии 3730 ки дар шабакаи иҷтимоии Viber фаъол аст, суолҳои худро пешниҳод созед. хайр то барномаҳои дигари мо. тан сиҳату хонобод бошед.